poslovne Ljudi godine? u Sloveniji jako često prave obećanja koje su povezane sa poslom, sa radnim uspjesima, sa ciljevima, realizacijom ciljeva, tako da često zaborave na sebe. Znači, kad pravimo planiranje, nikad ne treba zaboraviti. Moj pokojni je Džed Andrija govorio, šta bih ja bez sebe? Ja sam kod dijete nekad pomislio da je to malo egocentrično, sebično, ja shvatio da je govorio o čistoj biologiji. Jer praktično možemo preživjeti bez svega osim bez sebe. To znači usmjeriti plan na sebe, znači usmjeriti plan i na posao, međutim i na zabavu, i na zdravlje, i na dušu, i na tijelo. I tu ljudi često naprave grešku pa se bave samo radnim ciljevima. Znači, savjetio bi ljudima da se usmjere na svih 5 elemenata života. A to su definitivno rad, to je zabava, to su rituali, međutim, jako važna je intima. Znači, planirati svoju intimu, šta ću napraviti da popravim svoje partnerstvo, svoj odgoj djeteta, svoj odnos sa prijateljima, moraju biti jako važan dio planiranja.